U amfiteatru Županjske gimnazije u organizaciji Županijskog saveza sportova Vukovarsko-srijemskog i Vinkovačke televizije upriličena je svečana dodjela priznanja najboljim sportašicama, sportašima i sportskim kolektivima u protekloj 2011. godini. Za najbolju ekipu tako je proglašen ženski odbojkaški klub Vukovar, dok je najbolje momčad ponovno Hrvatski nogometni klub Cibalija, a plaketa za postignute rezultate je uručena Pikado klubu Park iz Županje. Pehar za najbolju sportašicu pripao je članici Vinkovačkog tekvando kluba Sajnami Mariji Koledić. U konkurenciji sportaša titulu najboljeg ponio je nogometaš Cibalije Mladen Bartolović, dok su plakete primili Branimir Lovren iz boksačkog kluba Borovo i Zdravko Antunović iz Pikado kluba Park. Perspektivna sportašica najistočnije Hrvatske županije u 2011. godini je Donika Krasnići iz boksačkog kluba Borovo, dok je titulu u konkurenciji mladih sportaša ponio član tekvando kluba Sajnami Divijan Martin Kelava, a plakete u istoj kategoriji primili su Dino Martinović iz boksačkog kluba Borovo i Josip Vištica iz streljačkog kluba Nosterija. Posebna plaketa za postignute rezultate u protekloj godini uručena je članu sportsko-biciklističkog kluba Sokol Mariju Aliloviću. Iskrene čestitke svim nominiranim i nagrađenim sportašicama i sportašima.